Menyonyo masa mak hanang perumut. Yuh matang ubi-ubi kadang di piroko ni le. Hana tatam-tam. Oh kagat mufum di ping gunung gula. Oh banri bacut tu di atas ping Panama sang kurempah. Ia atas tu ping ganja. Oh banri bacut tu di atas ping sabu-sabu. Nak mujuhu lagi awak kota. Iwa rumah jadi pak kanan tu. Dia abu lagi belanja. Lepas dia abu japlah ke landit. Walau pipit pak minta belanja. Yeh pak fikir gagam dalam pendidikan ngomong buku. Padahal tok ngomong sabu ngomong pesta pura. Assalamualaikum, salam bersejahtera. Ya, yang paling pekah drama. Ia mandang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Maka tadi di anu began mahu doa. Pajan masa mak tadi di anu. Ya, mahu doa ia mandang retar-retar anyu. Ya, retar-retar. Ya, ajo anu balai mahu doa. Oh lehnya le gidayo di saah anda tajo ubale ladom hana sukses mono beraku jo asai kadang demo kali khabare pekaten anu menyo kepakaian ni jabu minta perempuan dah menyo anu jabut baje jabut bajenya ni di baje pe layang bajenya baje bola bajenya baje kemowe bajenya le tungku dengan pubut pat be bangke rupanya kelang langki hanabi lo nyambang perhatian kan ada menen anak berhaleh lo ijak abak ber silap mai silap yah juga itu iwa rumah perah mak pu itungku ke blog kitab 8 hai mak hana peng kai blog kita kitab lem dah ile tungku gelake peng menyu hana mi katrep lah lo peng bulan ha itungku kah dia peng menyempuk dia menyu menan mai mak mentua munyo memang pelai mak anak berje di bird tak dukung cara yang gat mesir ku hitungku wa rumah mak ku ilong yang wajah boleh mak bagang ya apa hitungku kok berat ko padahal yang gabuk si fitri dia ku lo ni mentua idi punya ku hitungku kan sehingga hang getek dalam neraka yang mana idi mak begat bek lada muno lagi kampung lo mak mentua gepoh ni tunggu ipak belebut iwa rumah pergi laporan mak pu tunggu ya poh lu nyan dia tengok mak katilak jakrung itungku kah dengan ro nyan kerja apa tunggu hai tunggu purta dia poh ni alo ilong ku yang nak yo pakai poh apa nyan munyona model mamna tabungko kumpul pa dia hai mak mentua nyor tak nyor minta pubut kan urung yang podrek orang dah kohe dah bubutnya ilong milu orang kampung nang tu buat nak mi ti pada mano panggang dah pakai punggung ni tengok kohe tu tengok dah bubut ke ni walid beri a beri ni juga beri u a i u ke tunggu siaman itu kentut di beg kentut ti bajum hayak balik cium you biu sampo tu makah bi dabut lom kan balen pada tunggu nyo tinu kai tu jerit betul tunggu yarah jerit tengah tengok padahal mam tuah yang jatah perno anak so yang jatah perno iya yang rupa perno karena uruh hek minta peng mak hamba perno pakon hek minta rezeki ya jo debat tunggu le tunggu sapu kan anak dan anak kan sapu kan mati kalau go katra kan tapi bak pergi ke generasi mam tuah ni pubut anak tengok maka mam tuah yuh matang ubud-ubud anak tabi ilmu agama menyonyo masa mak hanang perumut yuh matang ubi-ubi kadang di piroko ni le hana tatam-tam oh kagat mufum di ping gunung gula oh banri bacut tu di atas ping Panama sang kurempah ia atas tu ping ganja oh banri bacut tu di atas ping sabu-sabu nak mujuhu lagi awak kota iwa rumah jadi pak kanan tu dia abu lagi belanja lepas dia abu japlah ke landit walau pipit pak minta belanja yeh pak fikir gagam dalam pendidikan ngomong buku padahal tok ngomong sabu ngomong pesta pura yang kenyan hai mak anu yang dia banggakan yang sabar saat akan dikirim doa tu dia mana kala tahu Allah Taala be melumpo mak be melumpo ayah bakal dosa yang dipelaku yang harus ditanggung akibat kelalaian dia ayah hana terjaga dan hana terdidik anu semasa hidup dalam dunia uronyo ayah be sampai gara-gara anu terlalu dalam neraka. Bila mana hero ayah hana ke perempuan anak hana jabut hana gayu anak darah buka aurat hana getam maka ke modal yang ayah ni dia stempel dayus oleh Allah Ta'ala
putra Dayus. Dayus jangan gan tamang lam surga. Be surga hana belum pocong. Oh wati hana tamang lam surga. Tidak ada tempat ketiga di sana melainkan tamang lam neraka. Sebab pun ke tengah sidang ayah. Oh bang sidang ayah lupanya ayah le kebaikan ketimbang keburukan. Ayah mempersilahkan tamang lam surga. Orang sidang mak juga demikian, le kebaikan ketimbang keburukan. Sidang taan, wahai pelan bin pulen, tamang dalam. Igata masalam dunia na dan mayang, tiga getan mereka. Nada puasa, ilung lambung masalam dunia. Nada jabut, hana, nada judi, kayen, nada mubakung, biasanya rokok lu. Oh menyamanan kata tamang dalam neraka. Rupanya ayah menduah anak yang kata peraya bunuh, yang kata minta apa yang kedih, dituntut keadilan. Ya malaikat, butuh lon hana lumaya, lon hana lon jabut, lon lepuput mungkar. Namun mandum-mandumnya, urung cilon hantam pernah niyulun terhadap kebaikan, juga hantam pernah larang long terhadap kemungkaran. Sehingga ngenuap yah long tu, long sehingga je bakil lagi nyu. Yang tah man ayah kata, ye tungku haji yang balewat lam surga sanyo. Sehingga ni hoi kembali urusi dengan pertanggungjawabkan. Wahai pulan ben pulen, pukuh bedoi no ane kata, bedoi malaikat. Pakan hana jaga anu masalah dunia, sibuk lu malaikat. Hana alasan sibuk oleh. Wab gata hana jaga anu, maka gata gen anu kata, jauhin tam malam neraka. Nyo yang sakit ayah. Yang kajatah tamang lam surga ngan wab hana tadi di anu payah talup dalam neraka. Maka ayah-ayah mak ngetham anu. Kadang anu darah ni buka aurat, darah pe ka buka aurat, habis hiyah tengah lam kubu, habis hiyah tengah lam neraka. Nancin ayah kadang anu darah ni pakai baju ketat, lu ketat nyan wo dakwah handu, ni buka mari di. Ni cok bebena baju ketat ji, baju-baju yang lipih, belum menyegah menwali teh. Nedang ku kiblat pun kun sahaja long det pada ketaknya perlahan dilungkan Allah Taala. Allahu Akbar. Insya-Allah Rasulun terlepas teroni pada api neraka. Rasulun yang tuan pemulia. Maka wa basan mah bila mana lek yang perle bahagia mah tak perlu ada dengan ilmu agama. Orangnya kadang anu pakan jabut tayo yah kadang cuma tayu mantang anu dijabut. Agak apa jabut dia? Ikalah nyabu kita apa macam ni, mesti malam Rabu buat merasa. Tiga ke sayang dia nunggu imum. Mesti contoh buat di kampungnya mesti malam Rabu. Tip-tip malam Rabu pengumuman diberitahukan kepada seluruh masyarakat kampung Salah Sirong. Malamnya baik buka kedai langkah mengasah na pengajian tungku kabuno kagu presiro keempat. Malam Rabu ke malam. Padahal pun mesti malam Rabu. Bukan apa pengumuman nanti malam. Kecuali baru pegat pengumuman malamnya hana abut biar dia hana tunggu nyan baru nyo hana menyo tayu jabut babat dakwah apa demi mesti kan babat dakwah babat kudubah dah pegah tengok je pihak abut ke lagu burung berudan suudan pu ku pegah irok lumpah apa punya dakwah ho yang punya dakwah ditunggu punya abut nyan gue jabut si tok tak ada terkah tunggu. Kok paling-paling akal ke? Hai mam tuah munyo memang tunggu dia semua ke harap terkah mungkin hang dem de. Iluminal tu menjadi talim de. Oh wati ta semua buat gagal mi terkah duduk pendri ke jo. Pihak tak terjak rong no. Oh ge perga mam tuah tahu pihak tertik jero ni. Hana mi putra cik man tunggu getem ya semua rata sago rata dempang gejak. Yang berupa kepuasan batin mam tua. Oh watai ke perlu anak tayo dia di mam tua yang kepuasan batin mam tua bahagia. Hana ge harap berkah pe berutan de. Demai ran dengkupkan jak-jak dakwah nan harap berkah ilumi ubebe kan nalung ja dakwah sedekah melimang tolong bagi. Hana lu harap sedekah pulung bagi kai kirim dia buke ilung lah. Hana jo kaku hana jo ijo. Kami haba mayangnya bena cokati ka. Hai mam tua. Jabut hukum ni wajib mam tua. Li Nabi ni kira sabuh hadis tarku ta'lum kabira. Dosa dengan ibu dosa raya. Tajabut mak beria fahla tu. Mesti nabut dengan ta. Ni bedah ni dia.
terus udah balai haimat terus bam nasah ditunggu ke kun bismillahirrahmanirrahim iranya bismikallahumma wa ngut aja tunggu turah faslun baru mula ini tu satu fasa dah trek grof lo patago nyan walaupun tengun malam tago gebi fahala li Allah taala sadu ngan bule yang na badan nyampan fahala ben ada yang maksud tunggu hana bule dengan gebi fahala kau nyampan dengan juga nyam yo hana jut man maksud watia taya beut mam tuah tabah kitab tabah gen saya jut sabah bab nyan fahala gebi li Allah taala sadu dengan fahala umrah Allah ya Allah